zahadatan fi. Ambian cak nyari ilmu king karena rumah saya tak butuh. Joko tak butuh. Orang yang butuh ke ilmu, panapa ni sedaja butuh ilmu. Ini benar. Kalau orang pada sebut, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jabun Imam Syafi'i. Guru bani hadis ki, guru jabun Imam Syafi'i. Siapa orang setero dunya, butuh ilmu. Siapa orang setero akhirat, butuh ilmu. Siapa orang yang butuh dunia dan akhirat, berarti juga butuh ilmu. Mun orang ini kan tadi ilmu, kelenon, padang. Jadi makai bantan aku padang. Mun orang di ilmu dia manis, makai orang tak pati manis. Manis, apa senar? Maka ada barokah kau leban sambian ni, ketero barokah, benikun tero barokah ki odi, mati tero barokah, maren mati tero barokah. Sampai benda tua ngak nikah. Norai gula. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut. Coba nikah. Tua ni nikah. Ya Allah paringi barokah abdi nalika mate ban samarin mate. Sekocak barokah mate nikah husnul khotimah. Cabutnya bawa nikah berarabu sakit. Sakit dan sakit nah. Tapi tak ikresa. Nikah seekocak napa berarabu nalika nang abak kento naza bakempang Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut tadi lawan pada benanu kesejan bah pada ben napa guru benang bah uning benang bah apa mau nyaring denang rambu bola rambu terang gula. Jadi benang ni kan rambu terang gula. Aduh ya Allah. Kerua oning ketepong mian mentepong badeki. Sabak sinya membenang ni ketepong. Pasti tajam. Set. Alos tak alos. Kok laku munazan pakempang pada ben kasah. Menter sedikah. Amin. Terdak sakit abid. Mun sakit bin abid tak kok tak sabar nak potong tak kok tak sabar bener ya Allah dunia Allah anak bing apa boleh bu ya kok gimana dia bila berdua iban apa boleh Wah kok ngalaki jangan waing kulir tak boleh saya beki ben dokter marah kok terongi no masa koni kok mau mati dah mai tekan iki beda anak kikir gareng tua beni beda benyak Deng sepon aja po kencing manis. Seporan tersehat tak? Bahaporuan, bahanan bangocak. Kuah. Padahal mon sambian lambak kepotran mon sakit, make oseng isedot. Bener. Apa boleh bahring tua bahi capok penyakit, berde penyakit sedap pada saya. Ngeloleh. Tuh ada makin banyak anak ya Allah gajah kiri menol lah karena boleh ya piring buter ki bedek muntah ki ngakan bandring piring ya Allah ampun le pengakan piring ya Allah tersehat tak tersehat ambian montro sehat nih kan jak mikir ber senikah ambian mon mikir ber guru cak ring si ber guru bila bejana mari napa cak uleban sambian tikal pot tahu saya pikir ber karena napa orang odik ning itunya nih kesekebenyan in mainan jak yu serius dari meringin mainan beda kalah beda menang beda main leker beda kalah beda menang senikah
Mon urusan akhirat tore pas serius. Ingat apa sam makin nembian tele tepo teolai kata dia. Ning sini ya besaki magi akhlak jorak je ngajel. Jangan selain lah akhlak yang kun. Loyo tak loyo? Keng loyo nembian niku laku swarga. Kebuna Allah dengan Nabi Musa. Musa, ku laku ning akhir zaman pada umatnya mana umat Muhammad. Biingko ibri kewajiban nyaman Ramadan, nyaman puasa. Waktu jadi puasa, bila lah umat Muhammad jadi lah tepo teolai. Sianya mah bibir lah letak kon. Lala bela bibir lah, muana lah tepo teolai. Gara-gara siapa saja dia. Waktu Najeriya umat Muhammad benengkok jadi tak ada batasan sekali. Minta apa bayi benengkok ibrinah. Mengenambian benari minta Allah terutama para buka ngompak coba ngompak minta keluar ya Allah tidak nyon selamat nyon sehat bismillahirrahmanirrahim tak bisa kapuru jaring adan bayi tak jawab. Padahal saya nyama adan maghrib ni kay kaputo bi kulaban sambian dari saking kaputo na kadang ikoni ika mau ring adan ikoni ike bodoh kama ring nyari malam ro taringkan nguni na adan maghrib gurwa ikoni itamu yasan lada pak bahta imat hormat aduh ring adan tak jawab langsung ngompak mah saya tanya aki ba nama tak jawab dua pojok lapar mulai diri kulakku baki ajawab biar makin ni kapos tajab tuan nah kompoya dua ki anak na dua akin kapi pompong makin ki mustajab jadi makin ni kan lakin napa boleh deki malam selekor ini deki malam selekor malam selekoran malam mulja pas biasa nak sedekah mana compok malam selekoran sedekah sarapi nggih kan sarapi anak apa sarap kanto palotan sepenting sedekah mon jandring tompok sarapi bane kajaipon deki karena malam mulja bahasa Arab mulja ni syarofi jadi malam mulja syarofi jadi pas akhirnya pas sedekah sarapi